Govore li i vama roditelji da morate učiti kako ne biste završili čisteći ulice? Nama osmašima vrlo je poznata rečenica: uči, uči, nećeš upisati višu smetlarsku. Skorašnji upisi u srednje škole naveli su nas na razmišljanje o svim poslovima i svim zanimanjima, a među njima i onima o kojima se ne govori koliko bi se trebalo. Možda pogađate, riječ je o zanimanjima komunalnih radnika. Najprije nam je bila ideja prikazati životne prilike i neprilike jednog lokalnog čistača kojeg viđamo oko škole, ali ta se ideja pretvorila u nešto puno veće. U radijskoj emisiji Nevidljivi ljudi učenika osnovne škole Ivan Goran Kovačić iz Slavonskoga Broda istražili smo poslove cijele komunalne zajednice, od čistača na ulici i tržnici, radnika na odvozu smeća pa sve do grobara. U razgovorima s poslovođama komunalca saznali smo da naš čistač oko škole ima relativno lagan posao u odnosu na druge radnike koji rade na odvozu smeća, čišćenju tržnice ili pak rade kao grobari. Zato smo odlučili prvo posjetiti ljude koji obavljaju najteži posao, a to su grobari. Možda ne biste vjerovali, ali ti ljudi imaju završenu srednju školu. Kad smo dolazili na groblje, na njihovo radno mjesto, nije nam bilo svejedno. U mislima smo prebirali po pitanjima i pitali se hoće li otvoreno s nama razgovarati, hoće li im biti neugodno. Ili je na uglu petrolejska lampa, svjetlost crvenkasto žutu, na debelo blato kraj staroga plota i 2-3 cigle na putu. Nitko ne govori o njima, a svih se sjete samo onda kada ih trebaju. Pronašle smo zahvalne sugovornike od kojih smo saznali da se i nije baš lako zaposliti kao grobar i da to ne može svatko raditi. Mnogi su probali i odustali. Vole li ti ljudi svoj posao? Poslušajte što smo s njima snimili. 10 godina sam u komunalcu, 10 godina radim na groblju, a došao sam, tu mi je ispala šansa da se zaposlim. Koliko je ovaj posao zapravo težak fizički i psihički? Težak je i fizički i psihički. Fizički kopaju se rake i zatrpavaju se rake i sve. Fizički je jako, psihički je još teži zato što dolazim u situaciju sa pokojnicima, sa rodbinom, sa slučajevi pogibija i ubojstva i djeca nastradaju. Mislim, to je još najteži. Što je intervencija, je li to najteži dio posla? A intervencija je naš izlazak, ne znam, kad neko nastrada u prometnoj pruzi, ubojstva, utapanja i onda mi tu moramo ići pod pokojnika, znači dolaziš na ne znaš na šta dolaziš, tu su ti najteži, psihički najteži dijelovi za odraditi. Kako se nosite sa ovim hladnoćama i po ljeti vrućinama? Vidite, na minus 20 je jako teško. Gornji dio zemlje je jako tvrd i mi to moramo polupati. Ili po ljeti opet imamo primjer ta kora zemlje što se osuši. Nju je opet jako teško prognati. Znači i tu i ljeti nam je teško koliko i zimi. Možete li reći da volite svoj posao? Pa mogu reći. Volim zato što sam već 10 godina u tom poslu i već sam se navikao na taj posao, živim od tog posla. Naše istraživanje nastavilo se na tržnici. Razgovarali smo i s čistačima tržnice. Saznali smo da još uvijek čiste brezovom metlom koja se davno upotrebljavala, nemaju strojeve koji bi im olakšali posao. Nitko se ne bi mijenjao za poslove čistača na tržnici jer ovdje nije lako raditi, a uz to radi se svaka subota. Poslušajte i razgovor s njima. Ja sam čistač tržnice i radim sve poslove, znači perem, čistim, vozim stroj, čistilicu, frezu, japaner i sve ostalo. Volite li svoj posao? Da. Zašto? Zato što sam tude od prvog dana počeo raditi, to sam zavolio i redovita plaća i nemam veliku školu, imam 8 razreda i to je to. Čistim tržnicu, metem tržnicu, perem, spremam, sve što je u opis čišćenja. Od kad se bavite ovim poslom? 35 godina. Do sadlom išla u penziju, sutra sam da mogu. Što vam je u vašem poslu najteže? Pa ne znam šta nije teško u čišćenju. Volite li svoj posao? Ma ne volim, ali moram raditi. A da mogu mijenjati posao i da sam mlađa mijenjala. Ipak je ovo težak posao. A te drumurcije sta najvruse kuleška minne florile de lilia najvruse kuleška minne florile de lilia.
A što mislimo mi, djeca? Ispitali smo učenike bacaju li oni smeće oko škole i bili oni ikada bili čistači. Od učenika nižih razreda dobili smo odgovor da ne bacaju smeće na ulicu i da bi bili čistači jer tada rade nešto korisno za zemlju, a time i svoj grad. Od učenika viših razreda dobili smo drukčije odgovore. Ja mislim da smetlarstvo nije tako loš posao, sve dok ga radiš pošteno, ali ja nikada ne bi htjela odrađivati taj posao, zato što bi ja nešto bolje. Mene bi bilo to sramota raditi jer vidjeli bi me prijatelji i obitelji i okoline u gradu. Na tržnici rade i osobe na probaciji. To su ljudi koji umjesto da plate ili izdrže svoju kaznu u zatvoru, rade poslove za opće dobro. Pokušali smo razgovarati s dvojicom braće na probaciji, no bili su prilično škrti na odgovorima. Saznali smo da im ovo nije prvi put da obavljaju društveno koristan rad i da su počinili niz prometnih prekršaja. Koliko ste dobili sati društveno korisnog rada? 360. Pa to je otprilike oko 2 mjeseca. Uspijevate li uskladiti posao i privatni život? Pa da, sad ne radim jer onda mogu raditi to. Snalazite li se budući da ovo nije vaš stalan posao? Snalazim se kad radim već dugo. Biste li kad radili ovaj posao za stalno? Pa bi, zašto je dobar posao, šta ja znam, meni to nije problem. Pa nije niš problem raditi, to je dobro, šta. Pa lakše je mesni kopat kanal. Jeste li primijetili da vas ljudi drugčije gledaju na ovom poslu i u svakodnevnom životu? Pa gledaju, šta ja znam, kad prolazi neko gleda, nekom je to normalno, nekog je to stil, mene nije. Radnici koji rade na odvozu smeća također imaju težak posao. Padalo, sjevalo, grmilo, pržilo, oni rade. Iako im je posao težak i neugodan zbog smeća i mirisa, ne žale se jer imaju redovitu plaću. Smatraju da bi građani trebali bolje razvrstavati otpad jer to ne rade dobro. Među njima našli smo i jednu zanimljivu sugovornicu. Jedinu ženu u Hrvatskoj koja radi kao vozačica kamiona za smeće. Nismo odoljeli razgovoru. Dragana Mihajlović, radim u komunalcu, radna jedinica higijena. Počela sam u 4. mjesecu, bila sam radnik na reciklažnom dvorištu, prebiranje znači papira, plastike i onda je bila potreba za vozačima. U 7. mjesecu sam počela voziti i vozim kamion. Vozim podizača, to je kamion za velike kontejnere od 5 kubika ili prese ove od trgovina, ove velike, znači ništa tu se dođe, ovaj kamion se natjera u rikvers, normalno zakači se lanci, radnik obavlja to i ja ga dižem i vozimo ga na deponiju, kipamo i vraćamo ga na mjesto. Naravno na radnika se mora paziti, jer lanci se znaju otkačiti, zna se i kontejner, mislim bude stvarno svega, ali se pazi, znači mora se paziti. Budući da je jedina žena u ekipi, pitali smo ju kako je raditi s muškarcima. S muškima je super raditi, znači složimo se, čak i bolje možda nego sa ženama, nema nikakvih problema, stvarno super ekipa, svi smo super. Sve ovo su zanimanja koja nisu dovoljno cijenjena, koja nisu dovoljno plaćena i o kojima se i dan danas zna govoriti kao da su nekakva sramota. Ispitivali smo i građane o ovim poslovima i zanimanjima. Uglavnom, ljudi shvaćaju da je njihov posao važan jer je grad čist zahvaljujući njima. Ljudi koji se bave gradskim poslovima, koji rade u čistoći, koji rade na groblju i slične poslove, to su ljudi koje, nažalost, ni ja, a mislim da isto tako većina ljudi ne primjećuje. Oni su nevidljivi. Nevidljivi jer to su ljudi koji postoje, koje svakodnevno susrećemo, gledamo, ali isto tako to su ljudi bez lica. Postoji samo uniforma, djelatnik koji obavlja taj posao i nema neku svoju osobnost. Možda ovako razmišlja velika većina. No mi ovom emisijom želimo reći da su nam svi ovi ljudi potrebni i važni i da je svaki posao častan i pošten ako se s ljubavlju radi. Kako ću joj reći da varim dok je u kafiću varim? Reci meni moja mala, biliš perski trliš prava. Slušali ste radijsku emisiju Nevidljivi ljudi učenika osnovne škole Ivan Goran Kovačić iz Slavonskoga Broda. Emisiju su za vas pripremili novinarka Nika Grgić, snimateljica Ena Majić. Tekst čitali Ema Šišmanović i Mladen Kolesarić. Mentorica profesorica Marija Matić.